Ninde ubaza undi? Iwe nambaza nanire ivyo kubaza byashize. Ngaye mubaza ikibazo. Jewe cyo no kubaza nuko twembi twahurije ko dukunda abahungu tukananirwa kubabwira. None nta kuntuze nawe twokoteza udufaranga ngo tuzabatumire tubajane ku mazi tuje kubibabwirirayo. Neza cyane. Ako kamwe gakomera amashi. Tuzogenda. Ni icyifuzo n'uyu yabitwemereye ngo azadufashe. Gusa iminsi yo gushaka ntagera. Izigera giheke. Imyaka ntirenere. Ufite ingahe? 16. Agenti wogenda? Sinzi. Ugo tubwira agenti wogenda? Simbizi. Haje mu diaspora? Nyogenda. Wowe harya wavuze ko mu diaspora aje byogenda bite? Nogenda. Ubu nyine. Haje ufite dossier. Nani ndayifite. Timwozihuza zikaba zibiri. Takibace si kibazo twazihuza. Naho haje umunyakenya. Ayaye. Nyamugenda. Kubera nyine bazadushaka nyine mugani uriya mukobwa. Kasiga badutaye bakagenda. Kamasi bataye bakagenda. Uzo ngo ni inyungu baba bashakaho. Nizo nyine. Aho. Kasiga guhaye ndakagenda. Kazisigara bangara. Kazi yawugenda. No. Harya ngo izina ninde? Kire. Noneho hari ukuntu iyo uteye urutambwe uzubwira Imana ngo Mana nkeneye umugabo umeze gutya. Watera urundi. Imana nkeneye umugabo usa gutya. Wowe iyo uhawe imagine cyangwa se iyo uhawe usenga nko mu gitaramo cyangwa se wenda cyagihe bavuze ngo dutange ibyifuzo bakavuga ati abakobwa batanga ibyifuzo by'abagabo babo. Wowe utanga icifuzo kimeze gute ku mugabo wawe? Use wifuza umugabo umeze gute? Jewe umugabo nifuza sengera. Anabyumve. Yagume yumve zanamubona. Numuhungu nyine. Munini utari munini cyane. Muremure kandi utansumba cyane. Kandi utari umuyumbe ngo aje kuri rwa rwego. Atazona mfata ngo dusohokane basi. Umustar ukuntu nyine. Uzoza kubita ikabutura nane kubita indi tugende. Uwo niwe mugabo je basi. Pora nsengera nzanabwira n'Imana ati Imana taka umusinzi. Hari abastare batari abasinzi. Akambara nyine ibintu by'abastare ariko atari umusinzi. Kero uyu mugabo yabaye umuyumbe w'ipendo gusa. Hari bimwe na bimwe ugenda umubwira nk'umugore tabyumve. Kikabutura ati umugabo twambara ikabutura sheri dusohoke yumve. Ariko nzambwira Imana izompe kandi uwo muhungu ndi mukumubona ahantu. Uzumubona he? Hari ahantu gutya nca ko nkipave ngahura nawe. Reka? Ngashaka uburyo mvugisha ariko nawe sinzi ikimubamwe. Noneho ico kintu turaza kukigarukaho. Naco turaza kukigarukaho mu kanya gatoya. None aho komeza. Je no Mungu unza nsengera muri make. Benu. Sawa. Twagiye tubwire. Wa iyo wicuye uzusenga iyo wicuye. Ishira microphone hano. Iyo ubyutse uzusenga. Nzasenga. Uzusengera umugabo. Wa uzusengera ameze gute? Nzamubona nk'ishusho myiza. Mwiza cyane w'inzobe naje ndirabura muremure. Kambora nyine. Ni mwiza cyane. Ukamubona ni mwiza cyane. Uzumubona gute? Iyo ugerageje nko kumutekereza uzawumva gute? Namutekereza kandi ibitekerezo biragiye. Iyo umutekereje uzawumva gute? Amawaza z'amagenda. Amawaza z'amagenda. Pi. Ariko Yesu ni umugabo. None uwo mugabo wawe uzubona ari inzobe? W'inzobe. W'inzobe. Uresha nka gute? Muremure.
muremure ugusumba. Aha. Wize utarize bimeze bite? Wize warangije nka kangahe? Yose yararangije afite n'akazi. Uramufite? Uramufite? Aya ibu nyine ntawe ndamurota. N'ubuze urota? Inzozi zose ni hwa. Aho none uko ugerageje kwimagina nyine uku kuntu uri kumwimagina nta urabona hano mu gisagara umeze nkuko uzutekereza? Tawe ndabona. Tawe urabona? Nimba ari Yesu wo. Cyane umunyakenya nyine. Cyane umunyakenya. Sinzantari. Sindamubona. None uzutekereza ko yova? Nzamutekereza ariko sinzantari. Sindamubona ariko nzamutekereza cyane. Uzumwiyumviraho. Ese amarira kuzura amaso mugari wa mugenzi wawe. Ngasagira gute? Azabikoma. Sawa nawe tubwire twumve. Kandi we yatubwiye ko iwe hariho n'umuhungu baza bahura mu ipave guke. Ngo akama yifata mu mutwe akavuga ngo mana ngo sundi yompa kuboko. Ndabeshe? Oya tubeshe. Suko? Nuko. None kweri kutaramwegera ngo mubwire. Niki uzomwumvire nzoje kumubwira? Ndamukubwira turavana mukubwira. Sawa. Kubera iki wewe iyo mukunda abahungu mwamara ntimubabwira? Ariko ibo babakunda bakaza kubabwira. Hari igihe ukunda umuhungu ugasanga basi iwe tagukunda. Aho. Ukabona ugiye ukabimubwira ati ndagukunda ukuzubona nyaragupfiriye. Yamara akavuga ngo nje singukunda. Umugozi ubaye ukiyahura. Oya. Kubera ko natwe abahungu turaza tukababwira mukanga. Nese twari twiyahura ngo umukobwa yakwanze. Wowe uraza kuri uyu nguyu nakwanga wihengekera handi n'ahandi uterete. Iyindi habara. Iki? Iyindi? Kuindi habara. Muraza kuvuga ko abahungu baje mu mahabara. Oya. None se erega natwe hari gihe abakobwa mutwanga tukareka gutyo. Oya nta muhungu uzureka. Kubera niyo ufite umukobwa uteganya yo kuzanashaka ntabwo ushobora kumutereta wenyine tico ukunda. Ni ngombwa ngo mubangikanye. Uramugira ukavuga ati uyu niwe wanje wo kumutima uyu niwe nzojana mwacu. Ariko iruhande ukagira nk'abandi barindwe. Biki? Aho biki? Ibyo muzamukoraga nimwe mubizi. Bande ngo jewe. Muri make bagira ngo mutiza twumva igitekerezo duhaye hari. Bo kwifashisha. Ngo bagira abo kugira gute? Abo kwifashisha. Bakagira n'abandi bo kugira gute? Ngo kubyarana. Ariko mana yanjye tutageze ni mikrofone hano. Base tubwire ico giti. Ngo bakagira n'abandi bo kugira gute? Bo kubyarana. Turashize. Bahera bo kwifashisha bo kubyarana bo kugira gute? Aho kwinjirana abo gukorana ibintu kibyo. Ni barindwe nyine murabavuze. No kuvuga ngo abafite ubona akazi rimwe na kabiri na gatatu na kane. Dimanche we mugorobaga n'uwiwe nyine ujye ku mutima. Ni finale. Uriya ngo samedi niho samedi niyo musheri wawe nyine wa nyawe. Naho dimanche no gusenga. Aho niyo byajya. Dimanche bivuze ngo namwe murabafite. Oya twe ntabo dufite. None mubimenya gutibyo. Mubimenya gutibyo. Tuzi ko abahungu bazaducanga. None kwera kimwe muzi ko bazabacanga mwente muzamubacanga. Nuko dufate urashobora gukora kuri phone ya mugenzi wawe kandi wizeye wa muhungu ko ari we mukundanye unyine ugasanga mwiza nimero za wa musheri wawe ngo azatereta wa mukobwa nawe. Toka satani. Ugasanga wagwaye pressure kubera umuhungu. None kubore warwara pressure kubera umuhungu. Nyarashize. Uko si juriho. Si wowe uriho. Ni pressure muri wowe. Ndi pressure. Wa mugabo ngo impamvu ngo Paul atashatse ngo ni stress. Ni ari yavuze ngo iki? Ngo ni Terese niba ari Terese. Azogwara paralize. Ngo azogwara iki? Paralize kubera pressure z'abahungu. Mana we. Mwabahungu. Njereka nkubaza.
ese ko twatumva ngo ufite gushakwa uzoshika wifate gute mu rugo rwawe uko nyine wambona uzoshika utangire kwambara amapantaro neza cyane ubwo wanjye ni umusitari ni bogare taza neza amapantaro sawa neza sawa mbere ubu ngubu na microphone wasariye umuhungu abashemansi ni abantu bashinzwe umutekano mu ikanisa umutekano n'abasekirite bazakubita basakuje bakicaza abantu neza hari n'igihe musakuza mu ikanisa muri abakobwa babiri akaguhagurutsa akagukura hajya akashira undi we akakujana ahandi uko yabitoye nibo bazakubita basakuje ibigori bazabitsinda gute ibigori iki twagiye ariko nje z'ibigori tavyo nzije sinavukiye muri Kongo ntakibazo nose tuzumva babivuga ay ndabona babivuga tuzi ibigori nzambe bano ibigori kandi nzambije kandi nzabara kundi bazabitera gusaba bikamera nuko tukajye tunuko sawa ngahereza mugenzi wawe nawe twumva tuzataha igihe nikigera 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 tuzataha kante haleluya 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 nuko kose Yours popin boja wagwane isho boy 2 ni maestro ebana imfura yiwanyu imurenge oje umwe rukumbi wongeye yaje yongeye yigarukiye the one who love the life ebana I live imbere ya kamera yacu imbere y'amaso yanje imbere ya ekra yanyu muri kuhabona abantu 1 2 3 4 5 birananiye kubaharura ni benshi basa neza murabibona ibyishimo ni byose siko bimeze ego iyi ni korari bita ngo iki tugiye kuyishakira izina mu kanya gatoya bantu banje mu betayari be ready kumva aba bashumba kazi siko so reka mutangire mutwibwira bisanzwe cyangwa se uko mwiyizi cyangwa se uko musanzwe mwivuga siko bimeze sawa twagiye ufite microphone natangire je banyita witonze Aline do muhima kwa mushwa abasinga tuyi musasa kokose nuko kose sawa twagiye kohereza uwo mugenzi wawe je nitwa Nyabyishimo Emeline do muzigawa nkaba mwishwa abatware tuyibwagiriza sawa je nitwa Tuyishime Denise ndumuhiga dutuye Nyenkanda ndumwishwa wiyegereze microphone we ni nkari kukiva iwacu je nitwa Uwiringe Josiane ndumuhima nkaba mwishwa abasinga turuki musasa nyajani Bujumbura ku ishuri je banyita Kirenga Jori ndumugorora nkaba mwishwa abasita tuyibwagiriza wow je banyita mujanukwe iyegereze microphone uvuge cyane je banyita mujanukwe confiance ndumusama musamira nkaba mwishwa abasegege tuyani Bujumbura iyegereze microphone shira microphone ku muntu tuyani Bujumbura
ariko mvi Musasa. uvi Musasa. Sawa. Je nitwa Tumukunda Aline. Je nitwa Tumukunda Aline. Ndi umusinga w'umwere kandi aba umwisha w'abanyabyinshi b'abagigi naje hano ku ishuri hano Bujumbura. Murakoze cyane. Ko ndigeze numva muvuga ngo turabakazana baba ngaba. Kubera iki? Turashaka. Mwese Turacyari abakobwa twese. muracyari abana. Yego. Muze mufata mikrofone muyegereze mwishire ku kanwa. Siko? Dore Yego. ngaye mwitambaze nimbe ayibananira. Sawa. Mwese musanzwe mutuyani Bujumbura sibyo? Ego. Mbo ikibazo cya mbere kirabaza kiti ndibaza twese tugiye kuja mu bya ruguru. Ruguru muri Kongo. Twese tavukiye ko tabizi. Turabimenye no munsi ko mutavukiyeyo. Turi tayari? Ndi tayari. Ariko reka mbanze mbabaze. None abantu basa gutyo nkamwe ni gute mutavuze ati turabakazana baba ngaba? Ni gute? Kubera tabagabo dufite. Tabagabo dufite. Harabura iki ngo mubwira abagabo? Tacho. Imyaka? Iragera. Imyaka ntiragera? Ungana gute? Ndacyari muto. Ingahe? 17 ans. 17 ans. 17 ans. Ruguru tuzi ko umwana wa 17 aba ari hafi afite abana batanu. Abafite abana batanu. None ngo aracari iwabo. Muri he? Turi hano mu Burundi. None hano ndi bazashaka. Turacyari batoya. Turacyari batoya. Nawe. Yego. Ubonye umugabo wogenda? Oya. Nabishatse nyogenda. Wewe wabishatse wogenda? Nogenda. Umubonye? Kubera iki? Nubu nisasi imubuze. Ariko nyine nabitekereje nogenda. Duhere n'uwo nguwo mugenzi wawe. Hano impamvu bashaka nyine bakuze kubera nyine amategeko ya leta atemewe nyine munsi y'imyaka 18. Hari amategeko nyine abihana nyine. Muri Kongo bakazusanga umwana w'imyaka 14 ugasanga no umugore uri mu rugo nyine kandi agashika kubaka akagira ubwenge. Yego. Ariko hano gusanga umwana w'imyaka 14 karacara akana gatoya nyine hano basi ntabwo uzisanga nyine banakuze cyane nkiri iwacu. Baba bakeya bamuhereza ku ibebero. None wewe harabura iki? Anakimwe. Turabikenera. Turabikenera? Harabura iki ngo bikenere? Anakimwe gusa iminsi yo gushaka ntiragera. Izigera giheke? Imyaka ntirenera. Ufite ingahe? 16. Agenti wogenda? Sinzi. Ugo tubwira agenti wogenda? Simbizi. Haje mu diaspora? Nyogenda. Ngahe nawe harabura iki ngo ugenda? Twe tuzi igituma abo muri Kongo bakaza bagenda bakiri bato. Niki? Ngo za mayi zakaza zinyaga ngwinka ngo zabo. Yegereze mikrofone. Ngo tibakenere ko zizomba. Bagakenera bazikwerera abana babo nanone bazovuge ngo twazikwereye abana bacu tizikagende nk'uruzi. Tizikagende gutya. Kandi ahangwa. Wow. Niyo mpamvu bagaza bashaka bakiri bato. None se umukobwa aza kwa cyangwa aza kobwa? Oya aza kobwa. None niyo mpamvu bagazagenda bakiri bato. Nukuvuga ngo abahungu bagazabubrija gushaka bakiri bato bagashaka nabandi nabo bakiri bato kugira ngo inka zitagenda. Ngaye duhere umugenzi wawe nawe. Wowe niki gituma? Je araburi dose niyo ituma ndashaka basi. Ni dose? Tayo mfite. None ukunguku babanyakenya. Arya bo baje gushaka amadosi. Abanyakenya na amadosi. Kandi dore ntibakiza wa. Trump ga yarahagaritse. N'abahari nawe ubunyira sigaye aza kamashika wapfa kumwibwira ngo ese ufite idosi atarana kubaza n'izina rya so. Ngo ese ufite idosi. Nukuri.
ibaze nje nta dosiye ndagiraga ndacyatekanye nimbonaga idosiye nanjye nzobona bamvugisha yo niba kuvugisha ese yeme mwabaye mute iyo muvugishije abandi bana nibakoresha umwanya bivuze ngo ubu nyine aje ni twende ubu nyine aje gusa sinzi yuko yoza kubera nta dosiye mfite ariko aje muri aka kanya ndi hano kwama ngenda mwe mwoja kuvuga amakuru ikiganiro kwa mukivamo kwama nyiruka dore nguriye naze tugenda uri yaje kwa mugenda kwama ngenda aho none ugerageje kureba ruguru ni yihe mpamvu yagaze ituma abantu bashakwa bakiri batoya ruguru hari haba umuco wakaza bamusanga nk'umugabo n'undi mugabo ari inshuti akamubwira ngo nzoguheza umwana wanje iyo ngiyo bonyine bakabirangiza wageraho n'umuhungu akakujana utanamuzi akaza abyuka agenda hari amaze amezi 5 atazi umugabo gutya mu maso azaza nijoro agasanga bakaryama akabyuka agenda ibya ruguru byari iby'umuco ariko ubu nyine n'umuhungu ashinya umukobwa ugasanga famiye iramwanze kandi abahungu n'umukobwa bakundanye iyo ngiyo ariko amafamiye ngo yaye ngo kwa nyanaka ngo kunuko urumva hano nta muco ugihaba hano ntawo aho sawa none se wewe ushigikiye kubona umuco umeze gutyo kumva ko umukobwa agomba gushakwa n'umuntu atazi ngo kubera famiye zabigiyemo ico kibazo ni cyatwese hano turaza kucishura nako muraza kucishura mwese muri iki kinyejana sigaye usanga umukobwa afite 17 akera afite umufiance bagateretana bakaja gushakana bafite 25 urumva ni ibintu baba barateguye ariko ibya ruguru nibyo byari byiza urebye kuko ujana utazi yugiye nibyo byari byiza iso yahashinye ni amahoro ya Yesu sawa ngahe twagiye wowe ubyumva gute ariko jewe suko nkiri muto gusa ariko uw'Imana yanteguriye naza ibyanga bikunda nzogenda tu uzogenda yego nta kibazo none se kuri none haramutse hatibutse aka diaspora gafite ipinda nyine umwana wowe wogenda oya nimba ari Imana yanteguriye nyogenda atariwe nyamubwira ati nzira yakuzanye ari gusubiza ikirere wafashe kigusubize aricyo kigusubiza sawa aho ikibazo narimbajije mugenzi wawe ati se ibintu bya ruguru byo gushaka gushaka nyine abantu bataziranye ngo ababyeyi bashimye ngo bagushimiye ibyo bintu wowe ubyumva gute byari byo cyangwa byari ihohotera umuco ni umuco ndi umunyamurenge wene cy'amakondisi nyogendera mu muco w'ababyeyi bantojeje bivuze ngo nawe wokwemera ugashaka ukagenda ukabana n'umugabo utamuzi nta kibazo ari Imana yanteguriye kandi umubyeyi yaramukunze nyogenda nta kibazo sawa urakoze twagiye kuri mugenzi wawe wowe reba hariya diaspora aje ubu nyine akamatibuka avuye muri Amerika n'indege akamaza pa wogenda oyaye kubera naje ndiko ndajaye naje ndiko ndaja hanze yegereza mikrofone ngo ndabaye gripe urarwaye gripe none se gripe iratuma utegereza mikrofone oyaye ndashobora kuyiyegereza sanga yiyegereza rero uvuge cyane aho ngo mu diaspora aje nyine ngo nti wokwemera taho noje kubera baba bavuga ngo Trump agiye kurekura amadosiye kandi ndindire immigration bivuze ngo wihagazeho ariko akanyakenya gatibutse tako noja kasiga kaza kamara kudushaka kagasiga kadutaye kakagenda kagasiga kadutaye kakagenda abanyakenya basigaye baza bagasiga babashatse bakabata bakagenda turabiyamye turabiyamye cyane mwese murabiyamye nyabuna sawa none wowe kuri icyo kibazo twavuze cy'abantu gushaka abantu batazi nyine ngo kubera umuco wa ruguru nyine bashimanye ababyeyi iriya bakaza bagashimira iyo ngiyo mu gihuru cyangwa se ku musozi wenda aho baragiye akavuga ati dore ufite umukobwa mwiza nanjye mfite umusore
nuko ngo uhinka nawe umpa umugeni nuko ibyo bintu byumva gute? nzumva nko gakeya Gakeya gute? kubera arogiye mama yagenda akanshimira umuhungu ugasanga ni ikimuga cyangwa ni umusinzi je kuri nje biti binezeza zamara kutanezeza kamana agahinda kugeza nzopfa kavuga mama yashimye umuhungu uyu muhungu sinamukunze cyane kandi uyu muhungu sinamwiza mu buryo mama yoshingira nkiri muto ariko twe kubera twavukiye nyine aha izo z'imico twagiye tuza tuzumva ariko twe tibitunezeza zamara kutatunezeza niyo mpamvu nyine turindiriye abimana yaduteguriye. Sawa pasuri aho barabo hakurya nabo twumva ko ico babivugaho. Wewe harya wavuze ko mu diaspora aje byogenda bite? Nogenda ubu nyine haje ufite dossier nari ndayifite timwozihuza zikaba zibiri takibazo si ikibazo twazihuza naho haje umunyakenya ayaye nyamugenda kubera nyine bazadushaka nyine mugani uriya mukobwa kasiga badutaye bakagenda kamasiga babataye bakagenda uzo ngo ni inyungu baba bashakaho nizo nyine aho kasiga guhaye ndakagenda kazisigara bangara tazi yagenda no ni ikibazo kabisa none kukijanye n'umuco turacari kuri cya kibazo nabajije bagenzi bawe bose cyaturutse ku muvandimwe hariya ese ababyeyi bawe umubyeyi wawe aramutse agushakiye umugabo we bakaza gusa baje kugutwara utazi umugabo ugiyeho uwo byitwaramo gute? nagahinda nyine wohitamo nyine gusa kububa ukagenda ariko nyine nsanze ari mubi nayo ntashimye ntibantwara ku mbaraga no bikiza nkababwira ibintu mwamukura sivyo je nzoshaka umugabo nyiyumvamo ntekereza wawutekereza sawa sawa mpera mugenzi wawe nawe twumva icyo bivugaho ibyo ngibyo. Diaspora aratibutse ubu nyine bizogenda gute? je diaspora ntabwo yonkanga kuko umunsi n'umunsi natwe ashobora kugura amarembo dosiye zacu zikagira tugasura tukagenda hanze natwe niyo mpamvu atagukanga. Naho haje uwo hakurya utari uwo hanze muri USA hano hanze handi hano twegeranye muri bihugu twegeranye mukunze nyine nawe akankunda nyogenda ariko apana umunyakenya abanyakenya kubera iki musigaye mwanga abanyakenya? none abanyakenya tarukundo bagira bari mu kuturangizamo dosiye turimo dosiye gusa yonyine kujya uzabibwirana umuntu ukamubwira ngo se witwa nde mbere yo kubaza umurara wawe akamubwira ngo se ngo dosiye yawe igeze he noneho urumvaga wa wundi udafite dosiye tamutwaye kubera ko ntarukundo kandi ari mwiza akirukira ujyamo ufite dosiye ni ukuvuga ngo ahubwo abanyakenya bubahwe n'abakobwa babi nyine basigaye bashaka kubera dosiye baraje bakora igitangaza ubu nyine kabisa babikoze neza ahubwo nyine reka dushimire n'amadosiye n'abanyakenya hamwe ni meza ariko nje sineje ku muhungu ngo kubera ni kuko ntoje ku muhungu kubera ubutunzi ntamukunzi ariko abahungu bo bajanye abakobwa kubera amadosiye bajanye abakobwa kubera icyo babarangizamwo noneho bakujana dosiye wageze nkakure ejo yagera imbere nyine ukagenda ukamusiga ugashikira hanze nawe kuko nyine mutabanye igihe kirekire nibo bamwe bari mu gushika bakabibaga bagashakwa n'abandi bagabo kandi yarasize umugabo no muri Afrika byiza nyine nuko twoshaka namwe twebwe hano tugakorana tukajana neza cyane nibyo zizi none muri bari abahungu bose bari hariya hari inyuma ya kamera bose harimo abashaka abageni none hagira uza gutambutse yerekwa muri bo kibazo je ndashobora kubakunda iyo tibankunda oya wewe vuga ati baze kuri tambutse baze bari tambutse yego sawa
sawa iyerekwa riraza guhushuka mu kandi kanya kuba rifite ariko harimo umwe ufite umugore harimo umwe ufite umugore yogira babiri oya sinyoja kwishari sinyoja kwishari kubera iki aya sawa nsubiriza uwo mugenzi wa microphone kugira ngo bazi kino kibazo nabwo dukomeze gutya wowe ustekereza ko umugabo w'inzozi zawe ari umugabo umeze gute usate nyine physically mentality ameze gute uzumucora gute cyangwa se uzumushushanya gute ni umugabo wirabura nyine mwiza muremure ariko si muremure cyane afite umusatsi mwinshi n'ubwanwa bwinshi nuko kose ko mwumvise abari inyuma ya kamera mwumvise nde timunyumvishijemo aya si wewe ndimunyumvishijemo ndesha nawe hagati ntiyavuze ngo umuremure ugera iriya cyangwa ugera ni so wanyu wicaye hano ndabwanwa afite aho iyo nyine afite nyine bwinshi ubwo bwawe je ntiwanyemera sinzi no bitekereza nyine nagukunze none gerageza ubu nyine twumve gerageze gerageze gute iyumvire nyine tekereza wumve ko byo nta kibazo wemeye nyemeye cyane wemeye cyane nyine mere itegure arigenza mbwira mere ngo nkuzanire ikamwe ngo uzane umukazana nguyu yaje aramubona kabisa ko ndabizi araza kubireba sawa twagiye pasa mugenzi wawe uwo mugabo w'iki nyine wa wundi uza uryama ukarota ukavuga ati mana dore uwo ndi gucora n'uyu bogare gute iki uza wumva we ari umuntu umeze gute mugabo wawe wifuza umugabo nyifuza je ntabwo nifuza umugabo ngo kunshusho ngo ayirabure cyangwa ab'inzobe zanyifuza umugabo nyine wo nkunda tugakundana tukubahana basi nyine tugakundana mu rugo rwacu akantetesha nibyo nkunda ugateta gateta nyine basi sinyiyumvire kuko nyavuye iwacu hama nyumva ko nyashitse nguri basi nubwo ari imibiri yombi nyine taba inzobe sinkunda umugabo w'inzobe cyane kaba nk'imibiri yombi muremure kubera ndi mugufi muremure nyine nkukundesha cyangwa nsumbaho gato egasi ndi mugufi cyane uwuhe ujya kureba ijosi rikaba rirerire kureba ijosi rikaba rirerire aho mugenzi wawe nawe natubwire umugabo yumva ukugana kuri kamera nk'ibarabareba bazandika muri commentaire bavuga ati njewe nashimye uriya nadomye kuri uri bazabivuga ngahe twagiye nawe tubwire wa iyo wicuye uzusenga iyo wicuye shira microphone hano iyo ubyutse uzusenga nzasenga uzusengera umugabo wa wundi uzusengera ameze gute nzamubona nk'ishusho myiza mwiza cyane w'inzobe najyaga ndirabura muremure ntambara nyine ni mwiza cyane ukamubona ni mwiza cyane uzumubona gute iyo ugerageje nko kumutekereza uzawumva gute ndamutekereza kandi ibitekerezo biragiye iyo umutekereje uzawumva gute amawaza azaba magenda amawaza azaba magenda pi ariko Yesu ni umugabo none uwo mugabo wawe uzubona ari inzobe w'inzobe w'inzobe
uresha nka gute? muremure. Muremure ugusumba. Aha. Wize utarize bimeze bite? Wize. Warangije nka kangahe? Yose yararangije, afite n'akazi. Uramufite? Uramufite? Aya ibunyire ntawe. Ndamurota. N'uwuze urota? Inzozi zose ni hwa. Aho. None uko ugerageje kwimagina nyine uko kuntu uri kumwimagina nta urabona hano mu gisagara umeze nkuko uzutekereza? Tawe ndabona. Tawe urabona? Nimba ari Yesu wo. Cyane umunyakenya nyine. Cyane umunyakenya. Sinzantari. Sindamubona. None uzutekereza ko yuva? Nzamutekereza ariko sinzantari. Sindamubona ariko nzamutekereza cyane. Uzumwiyumviraho. Ese amarira kuzura amaso mugari wa mugenzi wawe. Ngasagira gute? Azabikoma. Sawa nawe tubwire twumve. Ngo yitwa umuzungu ngahe muzungu nyamwema twagiye wowe kwa kundi ninjoro ugiye kuryama hari ukuntu sinziga nawe nimba uzusenga ugiye kuryama? Ego cyane none hari ukuntu umuntu agiye kuryama Mwuka wera akaza. Mwuka wera akaza iyo nsenze. Turaba mu mibonano no ari igihe iyo ugiye kuryama uzubanza nyine ukicara nko ku gitanda ugatekereza nyine ukiyumvira utuntu n'utundi ibyo wiriwemo ibyo wakoze wenda nimba ufite nk'akazi utekereza uko akazi kagenze wowe iyo ugiye kuryama mbere yo gusenga hari igihe uzubanza ukiyumvira ku mugabo wawe uzoshakwaho? Ayaye aho iyo ugiye gusenga hari igihe uzumusengera ukavuga ngo mana keneye umugabo umeze gutya uteye atya? Ndasenga Imana izompa umugabo myiza kandi nubwo yokwirabura cyangwa b'inzobe ni mwiza gusa apfe kunkunda naje mukunde twubahane kujya gutunga urugo n'ukubahana anyubashe naje nyomwubaha cyangwa we mwubashe nawe yonyubaha. Nuko apana nk'aba abanyakenya bari mu kuza bakama bayora nk'ibipfu akaza tagukunze ngo arakubonye gusa ngo tugende nawe ukamugenda gusa nibarabara. Nubwo diaspora yoza ntamukunze sinyogenda nubwo yoba ari umusanjeto agapfa kunkunda nyogenda naje mukunze nyogenda. None se mu diaspora wagukunze? Oya naje ngafite dossier ndinze migration tiyonkanga tiyo gukanga. Abanyakenya nkimurumva barinze za migration ga nimuze nimutibuke ga takundi Trump niyugurura guke bazoba bagiye. None nko mu nshusho nyine igihagararo iyo umurebye uzawumva gute? Nyine hari ukuntu uzucora umuntu wawe ukavuga ati mana physical azaba ameze gutya. Nzakenera takawe muremure kandi takawe mugufi azobe hagati kandi abuwinzobe titwoshakanaga twese twirabura. Abana boza bameze gute? N'umwijima. N'umwijima mutunga itoroshi ku mama ikindi cyongeyo ngakenera zo umusenzi azite kw'Imana cyane. Azobe umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana. Takaje nyine mu bintu bitari ivy'Imana. Burya Imana niyo muzamushira imbere n'izibafasha byose. Yego. Nubwo ushaka ari umukene adafite ifaranga Imana ibashoboje muyisenze mukanayizera izibazanira urugo rwiza kandi mukabaho neza. Neza cyane. Nose haramutse haje niga abo dushaka twe dukeneye gusa umugabo mwiza udukunze. Paparazi
ngaho pasa mugenzi wawe nawe twumve. Harya ngo izina ninde? Kire. Noneho hari ukuntu iyo uteye urutambwe uzubwira Imana ngo Mana nkeneye umugabo umeze gutya, watera urundi ati Imana nkeneye umugabo usa gutya, wowe iyo uhawe imagina cyangwa se iyo uhawe usenga nko mu gitaramo cyangwa se wenda cagihe bavuze ngo dutange ibyifuzo, bakavuga ati abakobwa batanga ibyifuzo by'abagabo babo, wowe utanga icifuzo kimeze gute ku mugabo wawe, usa wifuza umugabo umeze gute? Njyewe umugabo nifuza sengera anabyumve yagume yumve nzanamubona. Ni umuhungu nyine munini, utari munini cyane, muremure kandi utansumba cyane, kandi utari umuyumbe ngo aje kuri rwa rwego atazonamfata ngo dusohokane basi, umusitari ukuntu nyine uzoza ukubita ikabutura nanjye nkubita iyindi tugende, uwo niwe mugabo nje basi pora nsengera nzanabwira n'Imana ati Imana takaba umusinzi. Hari abasitari batari abasinzi, akambara nyine ibintu by'abasitari ariko atari umusinzi. Kera uyu mugabo yabaye umuyumbe w'ipendo gusa, hari bimwe na bimwe ugenda umubwira nk'umugore tabyumve, kikabutura ati umugabo twambara ikabutura sheri dusohoke yumve, ariko ngenda mbwira Imana izompe. Kandi uwo muhungu ndi mu kumubona ahantu. Uzi umubona hehe? Hari ahantu gutya nca ko nk'ipavi ngahura nawe, reka ngashaka uburyo bamvugisha ariko nawe sinzi ikimubamo. Noneho icyo kintu turaza kukigarukaho, naco turaza kukigarukaho mu kanya gatoya. None aho komeza. Je no Mungu unza nsengera muri make. Benu. Sawa. Twagiye harya izina ninde? Nitwa Tumukunda Aline. Aho, Tumuku. Umugabo w'ubuzima bwawe bwose uza wumva ameze gute? Iyo uhawe umushushanya cyangwa uhawe umucora, uzi ukenera ngo azoba ari umugabo umeze gute? Nzi nkena nzosanga ari umugabo mwiza, ukunda naje nkamukunda, umugabo tuzokwamara mirele, kandi uwo tuzokorana na mariage abantu bakishima bakavuga tumukunde. Uko biri kose Tumukunde yaritonze ashaka umugabo, abona uyu niwe mugabo umukwiriye, umugabo mwiza nyine tuzodusohoka nyine abantu bavuge Tumukunde uyu niwe mugabo we nyayo. Nyawe usa gute rero? Naciye mbona umugore, umugabo yari aramukora ku maboko cyangwa akamamushiburiri umugabo. Ndavuga Mana we uku naje Mana uzompeza umugabo nk'uyu uzomfata neza nteteshe, nkabona ari umugabo mwiza nyine w'umucuranzi. Ukunda abacuranzi? Uzi kuririmba? Oya. None azocuranga nturirimbe? Nanje ndiko ndagenda mbimenya gake. Ndabizi ariko ari imbuto zitarahura kugira ingere ku rwego. Mwisura zimbona ari umugabo mwiza, ubwanwa bukeya apana bwinshi, ubwanwa bukeya, mustache cyangwa so continue. Kandi muremure, apana muremure cyane, ari hagati y'inzobe, sino kwirabura nawe yirabura, tibishoboka. Aba umugabo w'inzobe. Yego. Basi no muri mariage tuboneke bavuge uyu Tumukunde yaratinze abona umugabo. Yeah. Ntaribi. Ikindi kibazo kimwe. None kubera ko abakobwa mukunda abahungu mwamara ntimubabwire, kubera iki cyo kintu? Kubera ko abakobwa bakunda abahungu bamara ntibababwire, icyo kintu giterwa n'iki? Kubera iki? Twagiye uzi gituma tutababwira. Ikintu cyo kugenda wegera umuhungu umubwire nje naragukunze, kurumva ayigusanga wowe uramukunze we tagukunze.
ariko ukamubwira none se kubera ko abahungu bo babakunda bamara bakaza kubibabwira abahungu birumvikana umuhungu birumvikana kubera ko yumva ko batugukunda tivyumvikana kugenda ubwira umuhungu ngo ndagukunda tibishoboka kubera niki gipfuye muri byo ari akantu nyine kaba muri twebwe katoza katuvamo ako nahagaki niko dushaka ngo turandurane n'imizi yako ako kavisi tugakureho kagende gacike ako kantu nagaki ako kantu yegereza microphone tugazi gusa tuza tukiyumva aho uza wumva ari iki cyotuma ibyo bintu bibashiramo uza wumva ari iki bidishiramo tibizona dushiramo kubera iki kubera umukobwa ativyumvikana kugenda uje kubwira umuhungu ndagukunda tibishoboka kubera iki nyabumwe sawa twagiye hereza mugenzi wawe nawe twumva impamvu kandi we yatubwiye ko iwe hariho n'umuhungu baza bahura mu ipave gutya ngo akama yifata mu mutwe akavuga ngo mana ngo sundi yompa ukuboko ndabeshe oya tubeshe suko nuko none kubera kutaramwegera ngo mubwire niki uzomwumvire nzoje kumubwira ndamukubwira turavana mukubwira sawa kubera iki wewe iyo mukunda abahungu mwamara ntimubabwira ariko ibo babakunda bakaza kubabwira hari igihe ukunda umuhungu ugasanga basi iwe tagukunda aho ukabona ugiye ukabimubwira ati ndagukunda ukuzubona nyaragupfiriye yamara akavuga ngo nje singukunda umugozi ubaye ukiyahura oya kubera ko natwe abahungu turaza tukababwira mukanga nese twari twiyahura ngo umukobwa yakwanze wowe uraza kuri uyu nguyu nakwanga wihengekera ahandi n'ahandi uterete iyindi habara iki iyindi kuindi habara muraza kuvuga ko abahungu baje mu mahabara oya none se erega natwe hari igihe abakobwa mutwanga tukareka gutyo oya nta muhungu uzureka kubera niyo ufite umukobwa uteganya yo kuzanashaka ntabwo ushobora kumutereta wenyine ticyo ukunda ni ngombwa ngo mubangikanye uramugira ukavuga ati uyu niwe wanje wo kumutima uyu niwe nzojana mwacu ariko iruhande ukagira nk'abandi barindwi biki aho biki ibyo muzamukoraga nimwe mubizi bande ngo jewe muri make bagira ngo mutiza twumva igitekerezo duhaye hariya bo kwifashisha ngo bagira abo kugira gute abo kwifashisha bakagira n'abandi bo kugira gute ngo kubyarana ariko mana yanjye tutageze indi mikrofone hano base tubwire ico gise ngo bakagira n'abandi bo kugira gute bo kubyarana turashize bahera bo kwifashisha bo kubyarana bo kugira gute bo kwinjirana bo gukorana ibintu kibyo ni barindwi nyine murabavuze no kuvuga ngo abafite uwa n'akazi rimwe na kabiri na gatatu na kane dimanche we mugorobaga n'uwiwe nyine ujyaho ku mutima ni finale uriya ngo samedi niho samedi niyo umusheri wawe nyine wa nyawe naho dimanche ni ugusenga aho niyo byajya dimanche bivuze ngo namwe murabafite oya twe ntabo dufite none mubimenya gute ibyo mubimenya gute ibyo tuzi ko abahungu bazaducanga none kubera kimwe muzi ko bazabacanga mwente muza mubacanga nuko dufate urashobora gukora kuri phone ya mugenzi wawe kandi wizeye wa muhungu ko ariwe mukundanye wenyine ugasanga mwiza nimero za wa musheri wawe ngo azatereta wa mukobwa nawe toka satani ugasanga wagwaye pressure kubera umuhungu none ukubore warwara pressure kubera umuhungu nyarashize uko si juriho si wowe uriho ni pressure muri wowe ndi pressure wa mugabo ngo impamvu ngo Paul atashatse ngo ni stress ni ari yavuze ngo iki ngo ni Terese niba ari Terese azogwara paralize ngo azogwara iki paralize kubera pressure z'abahungu mana we mwabahungu mureke kugirira n'aba bana b'abandi ibyo sibyo baba kandi gawe uzi umukunda uvuye inyuma ukagira ngo ni wewe wenyine waca ugasanga afatanye n'undi waca ugasanga ngo ni binamwe mu muryango
hari igihe usanga bahagaze ukamwandikira ati sheri uriya mukobwa mwari muhagararanye ni ngo ni sisita wanjye ngo twari duhagararanye ngo twarabanaga muri Kongo ngo inzu n'indi agatangira akisobanuraga umuhungu utazi mwahuriye mu Burundi se tuhariraga nawe ukama wemera ntawe nzi nuko gakakujya ukarara ubona hejuru y'uwo muhungu ngo nyina ngo mama wiwe ngo na mama wanje ngo baravukana aho wumve none kubera ko watabanza ngo agupresente mu muryango saho nyine mwatwiciye wowe gite mutazi bimusaba umuhungu iyo wagumye kumwereka ko umukunze cyane naho azavuga ati karaga kobwa nako ni kaho kari karahewe nyagakozeho karabuze numwe ugasanga kandi sinije kari karinze nyine waguma kumushiramwe ibyo gushakana ukamusanga ngo nawe ngo amapupa ngo bisaba kwitegura reka none ubu nyine twagize iterambere mbere bakaza ukundana n'umukobwa kera ndango akazubanza kubivuga muhira utarabona n'umukobwa uzoshaka ukavuga ati nkeneye gushaka utarabona n'umugeni yego imuhiraho bakakubwira ati gendaga uzotwereka umugore umugore uzotuzanira nyuma y'iminsi ngaka baramubonye ariko hano bari mu gukundana ikintu cy'imyaka 5 noneho gari umuntu uzurambirwa vuba yabona uwo bacana ahubwo ngubwo akama yigendera umunyakenya yaza afite abanyakenya gabo nikizimya moto bazamabaza bakayora gusa ibo baje kuyora kandi bo ntibarebye ngo umwana umukecuru iki baraje gusa baritorera baratoye ubu nyine bari mu gutwara n'abana bakagura imyaka ikibazo barahumiwe aho none tugarutse kuri cya kibazo cyanje n'ubundi narimo ndababaza wowe ucumva gute ikintu cyo gukunda umuhungu wamara ariko ukaza wamugenda wikumwakumye ngo ntiwo mubwira kubera iki yagarutse kuri ico cyo gukunda umuhungu tumubwire hari umuhungu uzama wumva uramukunze umwimariyemo ariko iwe ntagukunda ni purusime noneho wareba kumwegera ngo umubwire kandi erega n'umuntu ugukunda ntato bikubwiriza umubona aho uzumubona hari ukuntu uzumubonamwo nyine aza kwishiraho nyine gake gake ukagenda umubona utagukunda nawe nawe uzugerageza nyine kumwereka ko umukunda iwe kakwikawusha ngo gute ni kuwo wanje wawe bizabigenda tuza duhura ngashaka nko kumuramutsa akama kwepa mwana we uwo bafite ke uwo wawe ni ukumushaka kabisa ariko noneho rino ingatirishira ntamubwiye ndamwibwirira yumve kabisa agira ikintu akora kweri kuko ibi bintu sibyo kabisa noneho gatinyaga kumubwiraga ariko abahungu nyine iwe hari n'igihe aza gukunda akabigushiramwo nawe ukamukunda kubera bagira utuntu nyine bazashiramwo two kubijya bagira imitoma bazashiramwo bigatuma wogenda utarunamukunze cyane none wewe ko muba muzi iyo mitoma yose kandi muba mumaze no kubatwa na benshi muzi buri kimwe ngo gute ngo iyo duhuye muza nyumva nta wundi ngo iyo njyamye niwe nza mbona gusa niwe nzozi zanje yego ibintu nk'ivyo nyine ukama wumva warashize nyine nawe ukama mukunda ukama wumva nta wundi kumva afite abandi nka 5 ku ruhande yaje gusa kugukinisha mu mutwe hajya amaze kubona winjiye nawe wamukunze neza bye kagenda agabanya kandi mana we n'agabahungu mugenda mudukunda urukundo rwa nyago bayememwe ba grand frère ba petit frère bajama banje inshuti zanje mureke kutuvanga ngo mutubeshe ngo ni binamu ngo mama ni nyirasenge wase ibintu nk'ibyo ibyo ni kure ni hatari kabisa sawa ngahe mugenzi wawe nawe natubwire impamvu ataza akunda umuntu ngo abimubwire wari wakundaho umuhungu yewe umaze kumukunda cyane ataraguteretiwe umara urabimubwira oya biza bingoye nyine kubimubwira habuze iki ngo bimubwire nzanyumva nyine isoni zo kubimubwira aho mukunda kubera iki kubera isoni zinshi mba mfite sinabimubwira yagiye nabimubwira
utayimubwiye turi kumwe akabimbwira kuri audio cyangwa akamwandikira akashira bitumira mugenzi wiwe akamubwira ngo n'umukobwa yaranterese ujya wona kwamamaza ugasanga ufite isoni zinshi cyane. Oya none se ugenda ukamwegera ukamubwira ati cara hano nkubwire ukamutama agafanta kamwe ukamutama kabiri ufite zo kumeza agafanta uri umukene ugira gute tafaranga z'agafanta ufite ugira gute ukamuhamagara mukagenda nta kibazo mugahurira ahantu nyine ukamuganirira yo kwamabona kuri umuntu ngo gute abantu nyine basigaye bashika gusa ngo turafatiki ngo babaze gusa ngo turafatiki agafanta niko gasigaye garuka yabaye kibazo. So none wowe hazabura iki ngo wibwirira umuhungu ko umukunda ariko mfite kubimubwira ni nje yarandamukije kansa duseka nawe utabizi ko mukunda reka cyane mana we umpa nimero ziyo nkamubwira ubu nyine nyozi guhera cyane. Sawa njewe nemeye hano kuri kamera kuri YouTube channel yani Maestro 2 ko umukobwa wese uzokunda umuhungu ukamukunda uzoza umbwire nzomukubwirira ngo gute je turavana tujanye kumubwira yewe noneho rwaramumaze yewe we ko hahiye wa hari bagenzi bacu hano nabo batagize ico batubwiraho abangabo tabzo bazi tibarakundaho baracafite umuco bavuye muri Kongo ariko hari umwe yari wavuze ati iwe ngaye mumpasiriza mikrofone twumve Barcelona hereza Yamari Yama none aragusetse ngo witavye ngo uri Yamari uri Barcelona uri Barcelona Barcelona we ego Barcelona bari yamuvuze se ngo Yamari yamazi ngo yamenye yamazi yeah none wowe wari wakunda umuhungu aya pi none uzi ubona uramutse ukunze umuhungu wagenda ukabimubwira tabze nyamubwira kubera iki biza bidutera isoni kuvuga isoni ziki bizaboneka nabi gute kuko ba wamwitereteye se umukobwa ntagombwa kujya gutereta umuhungu n'ubwombwa kujya gutereta umukobwa. Ninde washizeho iryo tegeko? Ni itegeko nyene ry'umuco w'abanyamurenge. Nyabuna ngo haraho haraje muri Bibiliya akabibona haraho byanditswe ko umuhungu ngo umukobwa atagomba kubwira umuhungu ko amukunda. None wowe harabura iki ngo hari umuhungu wari wakundaho? Aye pi je nkunda wankunze gusa nawo bitagize utankunze nawe akareka. Siko wewe warumye Ninkisima nyandakonje ninkisima ya kera kabisa abashushe nibo baza bakunda iwe yaragurutse rimwe gusa warahiye cyane uwo muhungu bankumuvuga twumva ukuntu ameze kina bamubona n'ubu nyine ahubwo nuko ntiyo bari inyuma ya kamera ntiyo bari inyuma ya kamera ayaye ari hafi yayo cyane Odia turakuramukije ni sawa hari uraza kumbwira ndamukubwirira nta kibazo cyo tugisenge ndamukubwira nanje cyo naco urambwira inbox mbo ikindi kibazo kimwe ariko none reka namwe mbareke mugire utubazo mubazanya mwenyine aho ngaho sivyo kugira ngo numve ko muziranye kuko ari utubazo usanga twudusirisiri muziranyeho
ariko nyine nkeneye ko mutubarizanya hano ngahe urabazana nyine namubaza nyine ako watekereje nubwo tuba bakazi aho mubaza yego nta kibazo nguhere microphone nde hezira ije zitukura kera utarasara wakora iki utarasara ni kubwira nyine utarasara wakora iki utarasara ni iki kera nyine utarasara akazi ukora iki ubu nyine sindi umusazi nakera nari kubajije nyine mbwira sinasirimutse ndacyafite wa muco wanje tawe ugifite ndawufite ayayi urabona narawutaye nje reka nkubaze ese ko twatumva ngo ufite gushakwa uzoshika wifate gute mu rugo rwawe uko nyine wambona uzoshika utangire kwambara amapantaro neza cyane ubwo wanyine umusitari ni bogare tazari ibyo amapantaro sawa neza sawa mbere uwo nguwo na microphone ninde ubaza undi iwe nambaza nanire ibyo kubaza byashize sawa ngaye mubaza ikibazo jewe cyo no kubaza nuko twembi twahurije ko dukunda abahungu tukananirwa kubabwira none ntakuntuze nawe twokoteza udufaranga ngo tuzabatumire tubajane ku mazi tuje kubibabwirirayo neza cyane ako kamwe gakomera amashi tuzogenda n'icyifuzo n'uyu yabitwemereye ngo azadufasha urumva 50,000 nawe 50 tugende ayo tubajane gusa basi bazobatuzanira tuzamutuma nyine abazagenda bazana badusange gaye jenge ndumvise mudusange ku mazi twicayeyo wewe guzubazanye n'imbuzo amazi yo mu nzu ya he hoya ku kiyaga dusohoke wewe amazi yo mu nzu wovuga iki ku mazi yo mu nzu kuri Tanganyika neza tugatekana ariko nije uzotangira kuvuga aya nije nzotangira yusubaye nije uzotangira kubwira wanje hari igihe wanje ukumvira kuwiwe ivyo bamubwiye agahita acika intega agahaguruka akagenda nuko usanga wawe ndi wawe nawankunda nico kibazo rero je nzotangira mbivuge ta kibazo sawa we tuzabikore anyemereye yuko tuzabikora kandi ambwiye yuko hari igihe iwe yoje gutangira agasanga ujya nkunda niwe akunda osanga twembe dukunda umwe naje cyo kibazo cyo ngiye kubabaza ese mwusanga muhurije ku muhungu umwe twamubwira uyo muhungu agahita mu umwe aho bakugwana kw'abakobwa kandi twagiye turi inshuti tukagwana je no guhebera nkagenda aho uzobukoze ahubwo rero wewe ndi ntuwo kwihagararaho no kwihagararaho ariko nk'indabona bijanye n'ingena mpamubona mana yanje aramutwaye titukija aramujanye kandi ntaranamubwira ko mukunda atanakunda usanga je mfite amanyama make yawe ufite menshi avuga uyu nguyu ikaza nkubitira mu nzu kanje no yitonze nzoca bugufi sawa reka mbabaze kino kibazo kuko nk'induma ka mubiziranye usiko cyane mukunda umuhungu umwe gakanya ntekereza nimba atari kibazo nimba nta kibazo mwomuvuga tukamumenya natwe aya izina ryo turemera kuvuga sawa wewe ngwe nayo ko karagiye oya sawa ugiye kuzana umunyongorere numve ko ari we muhurijeho nabaza munyongorere twumve ko ari we muhurijeho siko mwese ko mubibonye yebe aya Yesu suko kugira ngo twumvega erega nije gusoza gukemura izo mpaka njewe ganije uzoja gukemura izo mpaka nso umenyega ngo ndamuzi ngo mbazaniye umuhungu baze kurwana aho je kuntinya tekereza tabwa ari iwe uwanje n'uwanje aho sawa mwe ugiye kumbwira wawe nambwira uwiwe aya osanga ari wewe nyine usanga arinde ari wewe jewe nta kibazo numbwira ukasanga ni jewe nzijana ku kivu aho mwari mukiye mubazanye utubazo siko yataramara nje sinzi wari utaramara je n'inkico nico ubu nyine mpanumva nico kiri mu kuntwara
umugabo wawe batazuwo mugutwara uwo nyine nta wundi ndi mu gutekereza muri aka kanya kandi aba he abahani Bujumbura hano nyine kumutakura umutakura nkariyo Siyameze sawa ngawe nawe nakubaza akabazo kamwe jewe njye takumfite kumubaza ezo zose yambaje n'ibyo twabihurijeho twese sawa ngawe mpera uwo mu sister wawe na mwegeranye wowe ninde muntu ushaka kubaza ikibazo muri aba bakobwa bose bari hano ni kirenga ngahe ni yakiri ese kubera iki muri Kongo bakaza kwereka ngo ura n'umugabo wawe ukaba wohunga ariko ubu nyine usigaye wama wumva ko kuvuga ngo ura n'umugabo wawe kumva wo bifiere muri Kongo bari bameze bari injiji kandi bari nk'ibipfu simbatutse ariko ni ba papa bangana ba mama titubatutse ariko bakaza bifata nabi ugasanga umugore n'umugabo uzurira iyo ngiyo ukaja kuryama n'umugabo wawe timuricara muri saro hamwe n'abandi ngo museke ibyo tivya ariko ubu nyine ni ikizungu ubu nyine nta ukijya umugabo ataraza tawe umugabo ataraza wanacumba iyo ngiyo mu gikoni ukabanza gukamira akabure kamwe ko kugufata mu nda ugashyira butanu mu isahani ugapfundikira umugabo ukamurinda akaza ariko gahara ko baririya umugabo gamugatangira rimwe azingo niho mugitangira ahubwo we kera wa muhungu arakwanza utaranamubwira uri n'igisambo sikomeze uzubaza ugapakiza umugabo wawe mugasangira ku meza wari wabaje kuki abo ni abagore je wanje atekane nzamurinda ariko ga wibuke ko muri Kongo uri imvukira yaho navukiyeyo sinobyanga ariko ga umuco twe twakuriye hano muri Kongo bakazakwereka ngo ndore umugabo waraje ukamuruka kwihisha mu rutara cyangwa sobukwe bakubwira ati ndore sobukwe ukaba ariko ubu nyine usigaye muzunguruka n'agapande kamwe imbere ya sobukwe n'ipataro agapande keza ukamuza ngo sheri ngo dusohoke imbere ya sobukwe mukamucaho guki imbere neza mukajanisha ako nyine ibaga ngo niyo guyi ako nukuvuga ngo wowe mugabo nagukoroga buke ingumi zo bibaye mubazo mwambaye mwe nta mwanya w'ingumi tuzobona muzo muri busy nikeya dutekanye nta bintu tazoza natembera ngo agende ngusanga abahungu bamujanya abagabo none kubu nyine bovuga ngo dutembera nahagiye kuko twese twaje mu nkambi tutazi ko tuba tuje hanze twaje duhunze kubu nyine bovuga ngo Trump arahagaritse abagiye nabo barabaye habaye gusubira muri Kongo wosubirayo sinosubirayo Jesus wose wojaye jewe nogwana hano no kwa Evariste tukagumana ariko no bacerenga muri iki gihugu cy'u Burundi mana erega ni ubanje basi burumva iri hanze bahagaritse bovuga ati impunzi zose ziri mu Burundi zigende zisubiriyo amahoro basi arabonetse ariko no subira uwo muhungu ambwiye ngo aragenda muri Kongo twojana ni urumva ni impunzi uwo muhungu ni impunzi atuyane Bujumbura nawe n'umunyagasogo nuri ahubwo nujya nyene n'uwigasogo aramutse avuze ngo asubiye muri Kongo twojana kandi tugahitira iwabo nimba bari mu Minembwe twe twari tuyubembe ngashaka bene wacu bo mu Minembwe akaba ari yonje kamanje yo kubera ariko ubugiye utabikunze gusa mu Kigali cujya muhungu bansubiyeyo ntabikunze ariko kubera umuhungu usanzwe umugabo muri make none umuhungu wagiye we nti wosigara agiye he bavuze ngo tugende kuko baravuze ngo wowe guma hano mu Burundi bavuze ngo igihugu kigize amahoro dusubire iwacu nyine muri Kongo urumva uwo muhungu nawe yogenda mu bagiye ti yosigara wewe wogenda navuze ngo uwo muhungu aramutse avuze ngo ndagiye naje no hambira mutaba hamwe ko muturega bazoshika umuntu asubira iyo yaraba mu karere warubamo niko navuze nyine no shaka mwene wacu ba mu karere kabo akaba ariho nshikira nanje uwo muhungu ahari yubahwe arakundwa atanabizi nico kibazo ikintu nyo gusungura uzomwegere ntazokurasa ugende umubwire ati naragupfiriye noneho ga hari igihe woza wicarana amakuraje ngo aragukunda akubwira ijya nyuma turara utarivuze ejo undi yobimubwira nico kibazo ubu nyine sigaye ngera no mu gitanda naja no gusenga naba nkumutekerezaho bukeya
nkama ngenda simbe ngisenze none ko tuza turara tutarabimbwira ndimukubona ureba kuri purafo gusa simenye impamvu kumbwira se umfashe iki si hahandi hari igihe nyo gufasha cyayo nyumva kukurusha wewe wagize ubwoba warabitinya je nyo mutinya ari igihe mukweretse nawe mukunda nico kibazo oya jewe nakubwiye ngo nkunda oya je ndamukunda nubwo atankunda hari yumve abanyagasogwe mwumve uwo muhungu bazomugushakire uzobereka ifoto basi nje azoreke mukwe azoreke mukwe none uwo mukwa bivanye n'urukundo umukunzi kurumva uwo mukwa kinkazinga na 30 nozi barazinyaza ariko ubu nyine nta mafaranga basigaye bako no yashaka hasi no hejuru kaya mukwe inka ya mbere uzishira mu madolari angahe 6 uwo muhungu ahubwo none urazi ko abahungu iyo wagumye nyine kumwihomaho cyane ukamwereka ko umukunze hari igihe shikiriya kubera iyo gukunda kubera ivyo bintu bumuhaye yashikiriya akaguhinduka wo bizifatamwe gute iyo mpinduka kandi nawe bijanye n'ingena ntanumva mukunda no mukwega buke nawe yaroha kibira nimba wo ufite imiti nta miti none ariko nibihari bahandangire kubera uwo muhungu bazavuga ngo mu butereri bayo reka ntavano nkajayo gusa ngo irahenze wofata inkimwe muri izo mukoye ukaguramo umuti niko nyumvishije kuko arundi nawe wari warashize nkaho wari wakunze umuhungu je abanyagasogwe bagume bumvi ngiye kugenda gukabwira se diri nyabahaye mwarayikoze ukagenda ukabwira abayumbe tese mwarangije ya gahunda nyabahaye mugende mubwira ura muhungu ngo Imana yababwiye ngo uzonshake nutanshaka nta wundi mukobwa uyu mugoroba ndavano nje kwa Kofi kega mbimubwire mbimuture ikibazo cyanje reka ngufashe ikibazo cyawe kera cyamugezeho Kofi turaza kumubwira araza kubyumva kabisa iminota 3 ndacari mu kazi ndi gukora umva rero aho namwe murabazanya urabaza nde ndabazuye sawa ngahe mubaze baza yamenye y'amazi ndamubaza kubera iki abakobwa b'abanyamurenge kubera iki abanyamurenge bakunda gushaka badakunda gukora mariage bakunda gushaka badakunda gukora mariage gushaka abakoze mariage bo ntibabashatswe bakunda kwiba abakobwa b'abandi nijoro badakunda kumutwara ku mugaragaro sinzi tarabombo meze yire n'umuco wabo sawa reka tugende tugana ku musozo gusa nk'ibisanzwe ku banzi kubamenyereye topic zacu cyangwa se ibiganiro byacu bazi ko tutigera na rimwe tugenda tutageze ruguru iwacu reka mubaze utubazo kamwe cyangwa se tubiri twihute tugana ku musozo tunarangiza si byose ya ikibazo cya mbere kirabaza kiti twagiye mu ikanisa abashemasi ne nabaki abashemasi abashemasi nabo kwicaza nyine abantu n'aba protocole nibo bashemasi siko koko nyine ngahe muhereze mugenzi wawe nawe shemasi niki abashemasi ni abadiyakoni abadiyakoni niki ni mu kirundi simbizi mu kinyamurenge ni n'abashemasi muhereze mugenzi wawe dusobanurira abashemasi cyarico mu kirundi n'abadiyakoni mu kinyamurenge n'abashemasi nyine tusobanurira abashemasi bajejwe iki basi mu ikanisa bashinzwe iki nabo kwicaza abantu baje gusenga sawa ngahereza mugenzi wawe nawe abashemasi niki abashemasi nabo kwicaza umuntu aje ku ikanisa muri make ni protocole protocole sawa mugenzi wawe nawe wasari umuhungu abashemasi ni abantu bashinzwe umutekano mu ikanisa
umutekano n'aba security bazakubita basakuje bakicaza abantu neza. Hari n'igihe musakuza mwikanisa muri abakobwa babiri akaguhagurutsa akagukura hajya akashira undi we akakujana ahandi. Uko yabitoye nibo bazakubita basakuje. Aho ngahereza mugenzi wawe abashemansi n'abantu bo kwicaza bakareba nyine ahantu. Zamura microphone ku kanwa. Bakareba ahantu nyine no kwicaza abantu abamama n'abakobwa no gutandukanya nyine abana n'abakuze. Sawa. Ikindi kibazo sorry tuje mu gutsinda ndibaza murabizi ibintu bijanye no gutsinda. Igitambara bazagitsinda gute ufite microphone? Igitambara twagiye babanza usubize. Igitambara bagitsinda gute? Twagiye ihutishe umwanya wagiye. Vuga igitambara batsinda gute? Igitimbizi. Wowe niho kivayo. Tarumuka amazi kabisa. Sawa, hereza mugenzi wawe aho nkamwegeranye. Hereza uraho hirya niyo mpambona. Ibigori bazabitsinda gute? Ibigori. Iki twagiye. Ariko nje z'ibigori tavonzi je sinavuke muri Kongo. Ntakibazo nose tuzamva babivuga. Ai tahondo babivuga. Tuzi ibigori? Nzambe bano ibigori kandi nzambije. Kandi Nzabara kukuntu zabitera gusaba bikamera nuko tukaje tunu. Sawa ngahereza mugenzi wawe nawe twumva. Ni ibiki? Ni ibisakwama. Ibisakwama? Sawa twagiye hereza uyu nguyu nawe tumubaza ikindi kimwe. Abagore bazabatsinda gute? Abagore bazabatsinda babashatse. Ngo? Ngo gute? Abagore bazabatsinda gute? Babashatse. Yegereza microphone. Abagore bazabatsinda gute? Bazabatsinda babashatse. Niko nzi. Aho sawa ngabereza mugenzi wawe abagore bazabatsinda gute? Abarobanurwa. Ngo gute? N'abarobanurwa. Abagore ngahereza mugenzi wawe nawe abagore bazabatsinda gute? Abagore yegereza microphone. Abagore bazabatsinda nyine nawe babashatse. Chakunani hereza tambaza nimba chakunani aba bazabatsinda gute? Nokuri nyabambeshe tavonzi. Hereza mugenzi wawe aho. Abagore bazabatsinda ngo naba mama. Ayiwe Naba mama. Sawa hereza uyu nguyu twumve. Oyo yari yavuze wewe Baraba mama. Nawe naba mama turashize baza kubabwira muri commentaire. Aba turashize aho nta kibazo. Mbabazi ikindi kibazo kimwe cyangwa mari Baza. Mwaryohewe. Reka tuzagaruke sivyo tuzagaruka ubutaha next week ndabizi tuzagaruka sivyo ariko reka tuzosirimba mushaka gusirimba muri korali nziza. Hari umuririmbyi muri mwebwe urimo? Twagiye muheza duhereze kapera y'indirimbo y'umucazi. Tuzataha igihe nikigera 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 tuzataha. Kante haleluya.
Hallelujah. 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 Nuko kose. nuko kose Nuko kose nyine. Mana we. Bo murakoze cyane Imana ibaze umugisha reka mwese mugende muvuga ngo mushimire abantu bacu mubwire bakore subscribe like comment and share ndetse Si tuvuze turabisubiramo. Aya twabishobora. sawa Turaba gusubiza dukuye ku mutima wacu tubashimira gusa no. sawa nimubashimira ariko mugende mubabwira ati mukore subscribe kuri ni Maestro 243 Subscribe. Subscribe me. ngavuga subscribe Subscribe ya. sa Ya nani? sabu Siyosubiramo sabu sabu Subscribe. sabu Subscribe. 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 sabu Subscribe. sabu ese ko mbona handi handitse ngo sabone nayo niyo sinzi nukuri sinza mbenya kubireba hari sabone ni mu gifaransa mu cyongereza ni subscribe agafaransa zangerageza subscribe subscribe mu cyongereza ni subscribe yego ngahe nawe abishoboye. nawe subiramo Subscribe. like comment And share and share Yeah. mi pipa uyu munsi ndizera ko mwaguye neza mwaryohewe mwabanye natwe kandi natwe twabanye namwe abashaka ko tuzabagarura batwandikire muri comment ababonyemo abageni nabwo batwandikire murabona ko ni ikiganiro kiryoshye nakagaruka nejo bundi tuzongera tugaruke tubazanye no ndizera ko hazosha batubwiye ngo bazonasirimba bazoririmba bazogira gute mugende mwiga indirimbo z'umuco ariko niranyanize niyo umuco tuzotaha nyine ijuru hehe mwijuru no muri Kongo hose tuzotaha kandi batwitegure vuba cyane so guys mukore subscribe like comment share ebana turi kumwe namwe Imana ikomeze baturebera icyoroshe ciao